Buang amat tua daudang nanala. Laku fa buang ye sandaran dan laku pirik ditunggu birina.
Siman kanan kairing kiri.
mabating. Letere D. To paringe balingi boko. Letere C. Ambe tondoko balingi boko. Letere D. To Syria kafe kalukan na tibambangi de nene. Mga pedamunan. Letter S, lanan ito ruang pang-aparenta. Letter G, lanan ay ambil tumibo. Letter H, dulang keluarga. Sora I Naje. Dito ulit di pamalayang, tuwarang dulang keluarga. A H I J. Kutuming kalato lantang. Nomor isa, bano tomate. Nomor 2 saya laku nomor 5. Inan na batu lantang na mama rin. Nomor 6, nomor 7. Inan na batu lantang na mama Naila. Nomor 2 saya laku sama puluh tandu. Inan na batu lantang na siya papa anet. Nomor 10 apa saya sama 10 kasera. Inan na batu lantang na siya mama Iron. Nomor 20 saya lagu 20 talu. Inan na batu lantang na siya mama Angke. Nomor 20 na pak 25. Inan na batu lantang na siya Nenek Pirhan. Nomor 26 inan na batu lantang na keluarga Nenek Liling Dekarwaya. Nomor 27 inan na batu lantang na keluarga Nenek Liling Jomagantiri. Nomor 20 kedua inan na batu lantang na keluarga Dosagala. Nomor 20 kasir 30 inan na batu lantang na siya Nenek Guntur. Nomor 30 bisa 32 inan na batu lantang na siya Nenek Haron. Nomor 30 na apa lananay totung manubati tomaa abado 30 nampak 35 nanan inan na siya Nenek Anda. 37 selko 30 na ba inan na ba tulantang na mama natus. 45 selko 40 karua inan na ba tulantang na mama Reni. Nomor 40 kasira lananay si may to si kapi pedampi tumasaki to si ko petamba batangkale jomay kesehatan. Nomor 50 lananay si Rampun keluarga tulamale maapapangan. Nomor 50 misa lananay to Maraka. Nomor 50 na apa lananay siya Nenek Redi. 55 nanan lananay siya Nenek Sudi. Ya tolong ritoris. Iyo na yate pangalongan tingulamay lananay Toris. Tolong ni yaitu latanay tama-damay te babang katungkonan antara alam eterye solaet yaitu tu latanay tama-damay dapat darat panganan keadilan tetanggung kalau naran upamabung paluan nirong pengamangan katungkonan laporan selalu tanggalan pakai terutama tukana larang penonton yang lolekona tedawe lalu terongalayo ilante lantang di Sandakara ilante esumana di Bunisundun latanay Lindo Toro si Melaya Sitirolin itu merlakukan lang atin dalam kemenangan.
Iya betul. Lirisin paling batul Mama Ansar. Domestik gua mengkete. Lamin patulako Mama Angke. Indo elang lome silanan. Lamin patulako Mama Angke. Mama Diditi Jomeng Kupang. Lamin patulako Mama Angke. Pengisi Karwaya. Lamin patulako Mama Angke. Siapa Pak Ipan Magkutana. Lamin patulako Mama Angke. Nenek Cecilia. Awak garing Lamasi. Lamin patulako Mama Angke. Keluarga Bapak Lia, awak garing Lamasi, lamin patulako Mama Angke. Mama Yosef, Jomeng Kupang, lamin patulako Mama Angke. Mama Anwar Jayapura, lamin patulako Mama Angke. Mama Ami Sorako, lamin patulako Mama Angke. Bapak Justin Sorako, lamin patulako Mama Angke. Keluarga Bapak Jeffrey Tansin, Palopo, lamin patulako Mama Angke. Nenek Angke, Silanan, lamin patulako Angke. Nenek Cleo, Morwali, lamin patulako Mama Angke. Papa Lin, Malili, lamin patulako Mama Angke. Papa Algui, Morwali, lamin patulako Mama Angke. Henry Solarina, Silanan, lamin patulako Angke. Pak Bartokala Akopang, Barana, lamin patulako Bapak Ane. Bapak Lioni, Makassar, lamin patulako Bapak Ane. Maaf, kayak kurang jelas. Batik Batu Bapak Habel, Radang Batu, Mama Ain, Batrina, Karwaya. Batik Bapak Habel, Randang Batu, lamin patulako Sene Guntur. Mama Ain Batrina, Karwaya, lamin patulako Bapak Guntur. Ya Nenek Iren Mandete, lamin patulako Sene Birhan. Nenek Aini Karwaya, lamin patulako Mama Anatus. Mama Ronald Malio, lamin patulako Bapak Anatus. Nenek Ina Kalibuang Tumbang Datu, larang Puma Tangkian Suruh. Nenek Aini Karwaya, lamin patulako Mama Angke. Tante Justin Karwaya, lamin patulako Anet Sordina. Mama Ugen Soro, Rampo Matangkian Suruh. Nenek Ugen Balik, Rampo Matangkian Suruh. Adiknya Saudara Adina, Salu Jambu, Rampo Matangkian Suruh. Papa Dirga Surako, Rampo Matangkian Suruh. Nenek Aini Karwaya, Mempatu lako buah kanan. Nobita kala, butuh Allah, mempatu lako buah kanan. Keluarga Nenek Ade Karwaya, Rampo Matangkian Suruh. Siapa Nenek Ero itu Karim, Rampo Matangkian Suruh. Siapa Nenek Rin Buntau, mempatu lako Sene Dirdu. Almarhum Bati Nenek Pitu Gantiri, Rampo Matangkian Suruh. Bapak Gusdel Kutai Barat, mempatu lako Bapak Anak. Nenek Aini Karwaya, mempatulako Nenek Guntur. Almarhum Bati Nenek Luka, Tok Bau, Rampo Matangkian Suruh. Siane Bayu Karwaya, Rampo Matangkian Suruh. Keluarga Pengsambo, Balik, Rampo Matangkian Suruh. Pina Sambo, Jayapura, mempatulako Bapak Anet. Almarhum Mama Salpin, Lamasi, Rampo Matangkian Suruh. Dia betul saudara saudaraku. Ledo terus. Me bayo ilante, sungan di Sangkakara ilante, lancang di Bonesodo. Bumaan ang kulawin nandao titando, tungkunan na nene di ponene. Tirando kula tunan nang daute paladan isungan na tudolo nene siane dada
palidan ni kamu sia nek dadat sia kalamba sia nek karapua si baru barana sia nenek sia tumbang adatu maundunganna buang amatua daudang nganala laku fa buangi sandaran dan laku pirik ditumbu birina ammi tulanga pilinga ayo bukokku ammi sande kitanan kairiku kulangan pasang alau irang lakin dike pasang nenda belalang laus yang kada sama buku laun benang sama pati iulele roko te tarampak masapka dia mote tandung kalau inaran na sulun duka laman luluk na udulaman pendaunan na tama penmelakan tama pesalisia apalah kukua lok bangana luah haram paa sidi palempe sama pia kampak angkulalangan palame katabe lakuro malabi natudi emme bak bayran nakibin dan nidan danan sangka to dikala apa tampaka pelalanna ketunan nange ling kana sara belanna manda adi sedan renge pemalinna nene edau tongkonan bintin dialikan tali bangla sangkana todolo dawe suman la kolong malabina to sanda karua natogan na bilangan na turwan to parenya pak gantian pakapanggula mesiman laku timban tingayo makarengena tema itu di pobarana apareru di potintingi paman to di poparande ma to na tondo to di potanggan tang tibentonna daerah saburan pekamberan pekaindoran lalan na tirun do kala tumba ni jome pira pintutuan na kolera pakapanggul mesiman alla padimman tingayo malabinan kana to sito itu kun yang nalimbang si tinti bose tarapak na tundo kotoran toma parinta pa gantianan randu dome madona landa salam tetondo pakapanggula mesiman laku timban tingayo malabina anggato siria aluk masir pindan sangka maba sebana yamaluk na baturun guntuan atungga amel laulang bati bisa membuat tulang lusun di batara tulang nan nasi tinggi temetorwan pastor pengantar domestasi turwan pendeta majelis jemaat pakapah jomai pira uluan nang golongan pakapangkula mesiman laku anggan nate mai sulle nagandang asulun nabumbongan tupan tantium bak banalembang dolo kampang pintu tuan nalipusan dakasatli ma kalimana angkula mekatabe ukua tabe tangku pa salianan rindi siman tangku pale ko namanang nabadmuan laku anggitna te dolo kollo pibulan tutung kuli rara rampun ton koni allo le ko na te daw ne na lambi sumpu suka ana na de kan na bunu na ten tolon to ko pelelin na digente to bosiomi na tolon lo pasarongan na tu di turu ke mamma amo daw te tam ngana sondom daw te tikutam ben na man nabanua daw men nulu sau men ta dulu rek keung tolo bintan na sa di situ unia aruto nariti iya mapalekman na masiran na pandan na balan na
Naparnamatan para paanang katatiumba tolilina di pobasse adinna dollo ko padang dimeng kendeke tolau padang hati pasare gayang lau tundoko tikalili ibulu londong sumumba pempayallo lau padang nenek emang nasan ka padang nasiatin tiri buntu lau tundokna siapa rasa itu don dayanan nenek tipu nenek tolau padang na siapa marron tolau pantaran kana tungkonan pangaluan naesungan di poaluk-aluk nalau padang adisilanan di posangka-sangka na tolau padang di pobasse adinna tiumba padang di silanan siang barawamba angga to tiumba lili na pantaran na nenek mangan na sangka pangaluluan na siya tingkuas tiumba ilang may lili na padang di barang makalima na tungkol dugamang tarisan makarangan na tiumba to tium pantaran na nenek mangan na sangka pangaluluan na siya rin tiumba padang di mandiri kulang di itu daw padang pinanian digente misa bakbana kodal lilik na pantaranakna nenek mangan na sangka itu daw pangaluluan na siakat tu tiumba padang di puntau naduming karangan di pudukku kagumbaya karambau dara ting nengko dililaku rekke denina padang adigente tallung pinanian todaya pantaranakna siapong kaluar pangaluluan na lamang na tungkasangan na pakapatodaya padang apa digente tallung pinanian lili na pantaranakna sia sarung kila pangaluluan na sia patana atium padang dimang ape tambu na duming karandan di buruku kakumbaya karambau dara tongka adi lilaku to dio padang adi mambela to dio tanduk to lelean nuran mambela tungan tunduk mi randal lagi malun apa tun mamai komi kadan na nenek umpetin doi komi bisaranna todolo di botau bunga atau pangalalanan tamiram popole ende tetondo ketium ba dia mai padang di kupangadon lo padang adirian ombo padang di Jayapura tium ba padang di Kutai Barat lindu gasan dalindo nangga lili na to diong padang di bagi bunga warandi katagiran ni suling kadiong lili na padang di luur target tikuran dan na padang di palopo diong pantara na kana sia sawiri garing pangaluluan na batara guru bain battala bunga tungkasangan lindu gasan dalindo nangga to tium ba to dio lili na padang di Surako Pakapana dollo ko tuha tiumba padang di Sulawesi tiumba padang di Mangkasa dollo ko padang di ujung pandang kusang ambay sundun mo ku palilingi bontong katiumbaram mi upu mo ku tambem baladada kadollo kami apalang ngampi manindi nating kakaloran dan dipudukku nalinda sumal lang dara tongka dililaku dako apa sundun ni langan lolokona kupau pui pendaunan na kedi sa aboy bagantiananta ilante lilina padang nataranaka sia nenek sia tumbang ada tu bawe bagantianan nanana ibindan rambu apinna inda alu kudirundunan bulo tunan nang sangka ro to ruyan de sangka di tete mala
banna masirna anna di patikimbong aballaran nampa atang masalah suka ilante esungan di sandakara di pakumararka rantean tuyilante esungan di bone sundun latanai lendu utoroma dokko unnesung ma'alia dia belanna ladina ilong pasundun kada sama buku lambenan sama pati ipa ulalian kada kaboro ojo meto berraputal lang atento maakaponan ulah situang tuka inde kokoan sepuo temai taduan pelo anta tarima mana apa idiong taruna si sambung tarande palai dia merakka si taduan
Taika Mukerei. tiga tingkat karebanna, tiga
Siaranta Karebanna. Ta palidan sulingi ba perang minta. Tanga senaka latadan ni talingan. Tanga lainna lata palidan ni tili batu malinta. Apa inderi panggang tianan satu lagi pamasya masambu orang ketekam baturan. Inde sama mada tukka lagi pangulung baluan. Rokko timbak. Iya tuh rubona siamene angke lo mai silangan mempatu lako angke rubona liris palayukan batu mama Eksal liris palayukan batu mama Eksal lo mai sipuang mengke mempatu lako mamake roma ka indo elang lo me hindangan mempatu lako mamake romona mama adit ni lo me kupanga mempatu lako mamake romona pomosi de karwaya mempatu lako mamake romona Papa Ivan jong menakutan mempatu lako mamake romona nenek Sidia jong meawa kani lamasi mempatu lako mamake romona keluarga Papa Alia jong meawa kani lamasi mempatu lako mamake romona mama Yose jomai kupang mempatu lako mama angke romona mama Anwar jomai Jayapura mempatu lako mama angke romona mama Megi jomai Surako mempatu lako mama angke romona bapak Jaslin jomai Surako mempatu lako mama angke romona keluarga bapak Ajri Tansel keluarga bapak Ajri Tansel jomai Palopo mempatu lago mama angke romona nenek Cleo jomai Oroali mempatu lago mama angke romona papa Ali jomai Malindi mempatu lago mama angke romona papa Alguin jomai Oroali mempatu lago mama angke romona Henry Solarina jomai Solat din na lo may sindangan mempatu lako angke
Mintu na to membatun na lago mama angke. Ba to lago angke. Pataru katungkunan na kindi masalya ang matungkong magkapuno sa daw alang keluarga alang letra si taru lantang naruhulo sila ko 22 si taruna rogona pa barto kala apopang pa barto kala apopang daya may barangan namin padlo ko papa anet rombon na papa alioni do may Makassar may padlo ko papa anet mintu na do may batun na ko papa anet lang patarlo katungkunan na kini asali alam atong kumapang ulisan ito alam keluarga alam litera si tarlo lantang nomor kedua selko sama pedando si tarlo na Romana mama ini batuina nekarwaya mempadu ko papa gutur lapataru karumana ng damalan tangan nomor 20 kasera tandung pulo Romana nene ire jomay mendete mempadu ko nene pirhan lapataru karumana ng damalan tangan nomor 20 na apa 25 Romana nene ini nekarwaya mempadu ko mama natin napataru katungkulan teman-teman tangan nomor 37 saya ko patang mga pulon na apa Romona mama Ronald lo may Mario mempadu ko papangan natin napataru katungkulan teman-teman tangan nomor 37 saya ko patang mga pulon na apa Romona nene ina lo may kalimpuang na tumbaw na to rampo pati dari makamban umpulambanan buku tama si tiadaran mate tangkian suruh rombongan yang nene karwaya mempat kako mama anke lapataru katungkunan naman tawalan tangan nomor 20 saya ko 20 talu Romona tante istri ini karwaya mempadu lakukan soalina napataru katungkunan naman tawalan tangan nomor kedua saya ko sama pedotan Romona mama ungin yo mesoro rambu petete karena makan ban perembanan buku tengah sepeda lima tete tangkin soro Romona nene ungin ini balik rambu petete karena makan ban perembanan buku tengah sepeda lima tete tangkin soro Romona apede solarina selalu jago rambu putih tidak melakukan pelembaran buku tangan si kiri memang tidak tanggihan suruh Romana bapak suruh aku rambu putih tidak melakukan pelembaran buku tangan si kiri memang tidak tanggihan suruh Romana nene ini dikerwaya mimpat lo kebuah akan dapat taruh ketumpulan teman-teman tangan nomor 20 apa 25 Romana nopi tegala jomai buntua lah mimpat lo kebuah akan taruh ketumpulan teman-teman tangan nomor 20 apa 25 Romana keluarga ada karwaya rambu putih dari makan pelembaran buku tengah si kehadiran mana tete tangkian suruh taruh ketumpulan na kini alang turun nambe balik di boko Romana nene roi kali rambu putih dari makan pelembaran buku tengah si kehadiran mana tete tangkian suruh dapat taruh ketumpulan na kini alang turun ambe balik boko Romana siane green dumay buntaw mempat ko ne dili napataru ko ta ng tabalan tang numero 55 Romana almarhum badi ne tetu jatiri rambo bade sa ramalan pulamanan ko ta spere ng tetu ng genso Romana baba Christian dumay kutay barat mempat ko papa kanan napataru ko ng tabalan tang numero 2 sa kasama pulutan Romana nene karwaya mempat lo kena gutur napataru katungkunan na mandalan nomor 20 kasih datang 20 Romana badi nene
almarhum batin ini juga jom besok tahu rampu putih di dalam pelambanan buku tengah sekitar mak tete tangkian suruh rombongan sini bayu meni bayu karwaya rampu putih di dalam pelambanan buku tengah sekitar mak tete tangkian suruh rombongan keluarga keluarga pengusaha balik rampu putih di dalam pelambanan buku tengah sekitar mak tete tangkian suruh rombongan Pinya Sambo Jumain Jayapura membantu kepapanya taruh ketemuan kamalan teman nomor keluar saya sama betul. Rombongan almarhum Mama Assafi juga masih rampu putih dari pelambanan buku tengah sejajar tete tangkian suruh lalu saudara selalu kedua rampu tengah tete tangkian suruh mintuna taruh satu menggunakan akhir penuh otomatis sitaruh inan tulana tirongki tangan tangkian suruh soal jemaah anak kembali. Iko may masih masambut mulai utama tali ngelontai di bak gantianan tamabung balwang motinung utama pilih pada malintai di sama-sama madalentang. Apa ko maka banti manindi natin kay kaloran dan dipuduk si manindi pa kami manindi na sumalang darat tong di lagi. Pagka hindi pa gantianan datin ko sama-sama madalentang. Kailang memisihkan si pembulan. Anak makipadoro nenek nakito di bak tuampo nakipadoro nenek na di pauli kiko suruh kami jalan dari puluki saraga rakada atong kadili laki yang dipampang sama lele jalan natin saya sulit natin tiro tuara ilang te garu bang kulembang ilang te dan tangan tahu lagi jalan naturian komuleren jomin ini nenek Todi talumpunan ni kami bisa ada itu dulu di po dulu. To kalua sambil batu tangan itu mau baluang pangori penangan ni malu te tanduk kumi mak pasti patutan ama pasti dunbu katonan lagi gua kita mau pasti patu bermanang kalau kadang sundun katumpuan tubuh kemarin tinanta sundun langan dulu kalau langan pendaunan Katunggulan sama sulan salang timang maulul dirande mau tangkin itu. Nagi kami kata dalam memikir bahwa itu nurung memikir angkat natuna riatan hinde sumandi sandakara. Tuh nasi tidak talikuran ni inandi bone sudun. Apa yang lalu si mayakan na inde lantang karampuan tento pasiduan nalatanai. Sisul daun ako sisul daun nisul. Lalu tungkung yang dulu kok mana tidak. Nenek dalam diri sumpu suka nana dete ikan nabunuk na. Tapi kata di bawah musuh dengan rata. Tadi diru lagu yang tumangka di bapa tuan. Lagu saluran rasa dulu. Durang durang maatete tangkian suruh. Maatete tangkian suruh. Tasi kiro buah kanan solang pengoyang. Jona bayi. Nah, Jona bayi busa tasi kiro keluarga anak otomate papa aneh. Iyo, tapi laku sadurara sadu buku tu manda padio mau babangan kadungkunan belana ku dari pasi lawet dah indelingkan asara naden tetorron indo pekakal umeda berumum kumanalan di waktu nalas berat jadi tarik kesabaran satu ya kok pakai kumande ta itu acara si teruna